politics is not about fighting for market share. It's not like you compete Adidas but Reebok something like that, right? Ba la klan ke Adidas ke Reebok telot no ke Reebok ke do profit and loss ka do jingkerman. Kam long ta politik sekali pa ba hit ya usngo ba manu ban ailat ya no ban ailat hakanu ko por ailat. Te nakaliang ke kongres ke shulong no ba katlon kata tengim la ban len. Te ke jing telot jong ke kongres ke shu long ba ki pa ba ban ong ba ki pa ba ki isi kongres ngam tharai. Hendai buat orang bagi pajak ki duk jingkerman ke kongres belabun balat ki leader jong ke kongres ki petwir kan. Te ko jing petwir jong ki leader tang ba sya penbiet de pisah tang ba sya penbiet de ki kam ki bal si bala long lam ler. Te kapeni ke jing telot jong ki nomi khmat jong jat bende jong hi kan. Ju thau snubok no ba ki let ki job nak parti kongres. Kalau ada job pat ki pet no. Te ki job yang na parti kongres. Ngi ju ong no ba ka kongres kalau along betu ko cakap ba ki let puli te kalau along ko cakap ba ki puli ki nang penle politik na ke kongres sisim ba ki lanang ba ki pet no. Te shulong ke jing susi kalau hang tu kan bangim yok kan kita ki nong mi khmat bangim don sisa kita ki leader hang ni apa. Kajai ben riu khasi ki bas kam kan ki ba don sisa ka jing kwa ba ka jing tharang ban tri pa ba. Te kum tai kan.